Thutha wa maumirira ma kigeranio gya KCSE kurekererio, arutwo aciari ona thukuru citigitwo cigitira na gukungwira maumirira ma arutwo aria mandikithitie maumirira mega. Thukuru-ini wa anake wa Murang'a kuria Simiyu Robinson Wanjala arathomagira na uria niwe murutwo uria utongoretie guothe bururi-ini, federa ya thukuru cirarirukio kuonania uhotani munene. Wanjala ni agathiriirio ta murutwo urekagirira kio mathomo-ini make, undu uria uraheaga aciari ake mwihoko wa maumirira mega thengia wa moritu maria maratungitie arutwo kumana na murimu wa COVID-19. Ugonjwa wa corona ulikuja na tukaja nyumbani, na mara nyingi nilikuwa na zile hisia za kufa moyo, kusema sasa sipiti hapa. Ni kijana ambaye tangu utoto wake alikuwa very focused kwa masomo. Alisomea katika shule ambayo ni ya primary ya kawaida, Gashie Primary School, kutoka class 1 mpaka class 8. We also want to thank God because this is not a mean achievement. It has not just come. Kaunti-ini ya Naikuru arutwo kuma thukuru itiganite ni makunguirie uhotani wao, arutani nao makirahira wira wao kumana na uria namba ya arutwo aria megwatire grade ya A mongererekeire. Ogerora twitagwo School of Champions, where boys become real men, na todo grade ino ndiregwa nthegio twandu wa Nesta. Tukenete muno ni undu wa arutwo itu gwika wega thiini wa kigeranio gya KCSE kia mwaka wa 2020. Marekire wega na marahumbika thoni iria turai nacio hau kabere. Na kwitura-ini ria iria-ini mwena wa Othaya Nyeri, aikari matigitwo makirahira uhotani wa Caroline wa Njogu wa Mwangi uria wigwatire grade ya A na uria waniriirwo tomwe wa hotani gatagati ka arutwo aria mari na wathe. Nao ndrenda gutwika a lawyer nigetha hote guteithiriria aria matangihota kwitetera nigetha onao mahote kuona kihoto kiao, tondu ithuĩ ni twaiteithirio ni aria mari mbere na tukihota gukinya riu haria turi. Wa mbere ni gucokeria Ngai witu ngatho tondu nionanetie ati ona aria mari na special need no amendete ni amaheaga ugi ona akamakura na kuri andu aria angi. Wanjogu uria urathomagira thukuru wa iritu wa Mahiga oigite uhotani wake ni kumana na uria tathutukanirio ni arutani ona arutwo kumana na wathe uria ari naguo. Ndirari na challenge muno ni undu my sister was there na ni twahotire guteithiririo na cukuru igitwoya uria tutarie na igihota gututeithiriria. Magikungwira uhotani uyu o murutwo aragathiriria uria arutani na aciari makoretwo makimanyitirira na njira nene mathomo-ini. I thank God for the good performance. I've gotten an A, which is from my side is a miracle and is a testimony. So what I can say is that all glory goes back to God for what he has done. The good achievement is because of him giving me the hand and him paving the way for me. Niliposikia nikitajwa nilikuwa kwa nyumba. Actually baba yangu ndio alisikia, akapiga kelele, alafu mimi nikakuja kuangalia nini anaangalia. Tulikuwa tunatarajia afanye vizuri, lakini Mungu amemuonekania vizuri kabisa. Amezidisha, amekiuka yale matumaini yetu na tunashukuru sana. Gikeno kia arutwo aya ni ati riu mari na marua makumahotithia guthie na mbere na guthomera kothi iria matuire meririirie. Ngiribotera Inooro TV ritwa riakwa ni Wambui wa Macharia.